Ciĩko cia ndũrĩrĩ itiganĩte gũkanĩrĩra na gũturumũra mbara kaunti-inĩ ya Samburu ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria, kũrĩa thikũ nini hĩtũku andũ atatũ merĩga kũragwo tharĩkĩra-inĩ ya ũici wa mahiũ itũũra-inĩ rĩa Tom gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Samburu ya rũgongo. Atongoria na athomi arĩa makoretwo makĩgeria gũcokia thayũ mwena ũyũ maugĩte ũndũ ũrĩa ũratũma maũndũ mahiũhe nĩ gũkira gwa atongoria a ndũrĩrĩ iria iratabania ũici wa mahiũ, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria amwe yao kwĩrĩhĩria. Yale mambo yametendeka pale tu, sisi kama akina mama tunasikia uchungu. Tunasema pole kwa hizo familia. Ni watoto wadogo na walikuwa wanatafuta kupeleka mali zao kwa nyazi. Lakini tunasema poleni kwa hizo familia. Lakini yale tutaendelea sasa kufanya ni kuomba amani upande wetu wa Turkana na upande wa Samburu. Hiyo insecurity sio kama zile zilikuwa zinapangwa kitambo, sio zile organized, because kwa ukweli the current leadership, part of the current leadership, ile political leadership tuko nayo kwa upande wa governor na member of parliament, wamejaribu juu chini kutuleta pamoja, na sisi kama Turkana professionals na wale leaders pia tumejaribu, and we are happy the national government pia one time walileta wale wanaitwa multi agency. Maroiga marenda gĩkundi gĩa kũremera thayũ kĩrĩa kĩrĩga kweherio gĩcokio amu kuma kweherio gwakĩo nĩ thirikari mbara ikoretwo ciĩhĩrĩirie na njĩra nene. Wale COG ambao ulikuwa umewatuma Baragoi SOG walikuwa pale, tunaomba kama vile governor alikuomba achas post kwa mkutano ya wateremshe tafadhali haraka wakuje wazime, kwa sababu wakati walikuwa pale walikuwa wamezima hii moto. Wakuje wazime hii moto, hii mambo ya wizi iishe. Hiyo ndio kitu sisi tunaomba kama Waturkana. Wazee, vijana waamke waingie kwa vijana, wamama si tutaingia kwa wamama. Wazee waende waongee na wazee. Wazee wa Turkana waende waongee na wazee wa Samburu. Vijana wa Turkana waongee na vijana wa Samburu. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.